Turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Aha turi ni Nyabugogo, ahabereye impanuka iyi modoka iri mu bwoko bwa minibisi itwara abagenzi, aho yakoze impanuka ikagongana n'indi modoka, bigatuma iyo modoka yari itwaye abagenzi yerekeza mu nyubako yari hafi yayo, maze ikangiza ibyari birimo ndetse n'abantu bari barimo iyo nyubako ikabagwira. Impanuka wari uhari? Nabibonye gutya nyine, usibye ko ntarindi muri gare nibwo narinje mu kazi saa sita, nshiduka mbona mbibona gutya, ariko nta bintu kubuza ngo kureba, nabibonye numva ko bibaye, ko nari maze kureba ibibereye hariya mu marembo ya gare bagonze umuntu nawe amaze kwitaba Imana. Mu marembo ya gare bagongeye undi muntu nawe amaze gupfa, umukarasi wakoraga muri international, bamwitwa ku izina rya Mutwa. Ubwo ni ukuvuga ngo nahise mbivamo, mbita nambuka amarembo nkigera hano, mbita mbona volcano nayo barayigonze, nayo bayinjiye muri izi nzu mbese dukoreramo muri make nk'abakozi. Abantu mukora akazi akenshi bamufite amakuru, nta wamenye cyane, nta uratera akajisho cyangwa se uratera icyumvirizo umva icyateye impanuka. Ikintu cyaba cyateye impanuka nk'icyumvirizo naba nafashe muri make nine ni ukubyumva, ariko ntabwo nari mpagazeho, ko imodoka ngo yari ivuye muri sitasiyo hano muri SP igiye gupakira, igiye Muhanga, yitwa volcano, itwaye n'umudamu. Uwo mudamu yakoraga muri Retiko, numva yarimutse aza hariya. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo modokari nayo bamugonze inyuma, abura atakiribure, mbese ni ukuvuga ngo bamusunitse nawe. Urabizi ibintu by'abadamu utwara imodoka, ushobora kumureka akabanza agatambuka nawe ukanyura uri umugabo, ko yo bibaye bahita banarekura, mbese ni ibintu nyine byabaye gutyo, bamusunitse agongana n'izindi, nawe abura kiribure aba yinjiye mu nzu z'abandi. Ni ukuvuga ngo sinzi ikiramenyekana niba ari icyo yangije, niba ari abantu bangiritse. Icyo mbona ni inzu, ariko n'abantu kuba bagize ibibazo bahungabanye. Iyi mpanuka yabaye ahagana saa 7 z'amanywa. Ambirasi zahise zihagera kugira ngo zijyane kwa muganga abakomeretse, na polisi yihutira gutanga ubutabazi bw'ibanze. Umwe mu baturage bari babonye iyo mpanuka iba yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iyo modoka yari iturutse i Muhanga igeze Nyabugogo, igonga kwasiteri yari iri imbere yayo iri kugenda buhoro. Ati kuko yo yari ifite umuvuduko mwinshi, yahise imanuka igonga inzu. Uwitwa Ntambara Jean Bosco we yavuze ko iyo modoka yabanje kugonga yari iri imbere yayo, imaze kuyigonga indi ifata umuvuduko mwinshi irenga umuhanda, ikagonga urukuta rw'inzu yari iri hafi aho ngaho. Abakomerekeye muri iyo mpanuka bahise bajyanwa kwa muganga byihutirwa. Zebura ikora ingendo zerekeza mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi niyo nzu yangijwe n'iyi modoka. Uretse n'ibiro bya Zebura kandi hanagonzwe inyubako y'ubucuruzi yacururizwagamo telefone, ibyari birimo byose birangirika. Ntabwo umubare w'abakomerekeye muri iyi mpanuka uramenyekana. Iyo mpanuka yabaye nyuma gato y'uko hari hamaze kuba iyindi mpanuka mu marembo ya gare ya Nyabugogo, aho kwasiteri yagonze umuntu umwe agahita yitaba Imana. Ababonye iyo mpanuka bavuga ko imodoka yabanje kumukandagira ikirenge akagwa, hanyuma ikamunyura hejuru. Reka duhumurize abakomerekere muri iyi mpanuka kandi twihanganisha n'ababuriye ababo muri iyi mpanuka. Njye wabateguriye kandi nkaba mbagejejeho aya makuru, nyita Gatuza Kamenino cyuma cyasagutse ku ndege. Niba ari ubwa mbere ubonye uyu murongo wacu wa YouTube channel, ibuka gukanda subscribe.